ndabagira ngo runaka yarabyaye ndimamenye umusore nguyu ndimamenye umukobwa nguyu bagera ku mukecuru ngange bakanjinga mu mwanana. Nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu witonze. Umukecuru w'imyaka 42 y'amavuko avuga yuko indaya zamwiciye umwana magingo ayangaya yapfushije. Ni mu gihe hano mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu humvikana indaya z'abana b'abangavu kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 18. Ni mu gihe abagabo basambanya utwana tw'imyaka 15 ugasanga umugabo w'imyaka 45 ari gusambana n'akana k'imyaka 15. Bigatera imbogamizi zikomeye cyane. Uyu mukecuru w'imyaka 85 y'amavuko avuga yuko ubuyobozi bugire icyo bukora kubera ko izi ndaya z'abana ndetse zikora imibonano mpuzabitsina ndetse idakingiye bagakuramo indwara zidakira harimo imitezi, imburugu ndetse na sida n'izindi ndwara zitandukanye. Ugasanga bakuyemo n'inda, ugasanga babyaye imburagihe bakiri batonya. Umukecuru yasabye ubutabera. Umva uko yahaye amakuru itangaza makuru. Mbabarire imanza zari kuri abana bashumba nje barambekuye ubu narapfushije kandi mbisubiremo nabikubwiye. Barahari ni ubukobwa bugimbutse. Ni ikibazo kibabaje cyane, ni ikibazo gihangayikishije abaturage benshi kuba abana bangana gutya bajya mu tubari bakanywa bagasinda bagasambana n'abagabo, ugasanga impfu zitateganyijwe niho zituruka. Dore ko umukecuru avuga yuko banywa ibiyobyabwenge harimo urumogi, kanyanga, muriture n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Bamara kubinywa basinze bakaza kujomba umwanana mu bakecuru, ugasanga banateje akavuyo basambanyije n'abandi bana batushije imyaka y'ubukure. Bino rero bakabasaba ubuyobozi ko bwabyinjiramo bakareba aho ikibazo giherereye. Abana bakiri batonya bavuga yuko bano bakora umwuga w'uburaya bavuga yuko nta kibazo na kimwe baba bafite, kandi ikindi baba bari gushaka amaramuko kubera ko nibakwiba nta n'akandi kazi kandi bakora. Bityo rero bahisemo umurimo wo gukora akazi k'uburaya kugira ngo babone ibyo kurya. Ni mu gihe n'ubundi abagabo baza ari benshi gusambanya tuno twana cyangwa babona abakiriya ari benshi, ugasanga bano bana barasambanye, ugasanga n'ishuri barivuyemo gutya, ugasanga bishinze amafaranga bakura mu buraya, ugasanga bavuye mu ishuri imburagihe bishinze abagabo bahereza udufaranga twinica nikize bondi barangiza bakabasambanya maginganga. Rero aba bana bavuga yuko bo nta hepfo na ruguru bagira kandi ikindi nta kandi kazi bashobora. Bityo rero bavuga yuko mu rugo iwabo ari abakene barya ari uko biyushye akuya. Bityo rero kuba bafata umwanya wabo bakajya gusambana kugira ngo babone ibyo kurya ntago bakwigera banga kubikora, kandi ikindi bavuga yuko batazigera babihagarika kubera ko no bakura amaramuko, no bakura ibyo kurya. Uyeyo bamwe ibyo bimogi byabo baragenda bagafata umuntu bakamutemagura batagira imbabazi. Ndabagira ngo runaka yarabyaye ndimamenye umusore nguyu ndimamenye umukobwa nguyu bagera ku mukecuru ngange bakanjinga mu mwanana. Nta kibazo ndi bugire kubera ko bababonaga ari nk'udukobwa nyine dutoya bakavuga turiya muterese wabona mbizize ugasanga ndafunzwe. Umuyobozi uyobora kano kagari ka Rubavu avuga yuko kino kibazo atarakizi ariko agiye kugikurikirana magingo ayangaya agiye koherezayo abadaso bagakurikirana kino kibazo, ndetse basanga ari byo tutubari twakira abana batujuje imyaka y'ubukore tugahagarikwa ndetse n'abadukoramo bakaba bahanwa kubera ko abana nk'aba ngaba ntago bakwiye kujya mu tubari. Ni mu gihe rero abaturage bavuze ko inzego z'ibanze zo zibizi, mudugudu n'abanyerondo ndetse n'abamutwara so babizi, ahubwo abacuruza tuno tubari batanga ruswa. Ugasanga bano bayobozi bari mu tuno tubari nabo bari kunywa inzoga, ugasanga n'abanyerondo kugira ngo babuze bano bana kwinjira mu tubari, ugasanga nabo bari kunywera mu tuno tubari, kandi akenshi nabo ugasanga nibo bari kugaragara mu bino bikorwa byo gusambana n'abano bana. Bityo rero abaturage bavuga ko iki kibazo bari bagiye kukigeza ibukuru bitewe nuko gitifu atari bwaze kubasura ngo kino kibazo bakimubwire, kandi ikindi bari bazi ko bakibwiye mudugudu mutwara sibo bakigejeje ku nzego zo hejuru, ariko makingaga ntago kino kibazo mu nzego zo hejuru cyari kizwi, ariko
gitifu w'akagari avuga ko kino kibazo agiye kugikurikirana ndetse kigakemuka mu minsi itarenze 15. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimero rwo bwa mbere ugeze kubona muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ikurinde, Imana iguhereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Nge nitwaga Kidasamara urw'inkorogoto bakora rugakonkoma mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu. Reka nongere nkwifurize amahoro n'Imana bibane nawe.